going to kick off a community building pillar. And lo qual nos hace un sustainability workshop. Y en el workshop aquí nos estaba tequiar 13 awareness con nos por viva a more sustainable life para Nicolas. Nos estaba teniendo un session para viva waste management. Y después nos a break off en 4 sessions de upcycling de paña, recycling de plastics, composting, there's food composting, and el último está con nos para planters para mata con pallet. There's everything sustainable. The reason that we chose to do the workshop as part of our awareness campaign estaba para lead up para nos días 6 de diciembre, nos tem community-wide cleanup day para San Nicolas. Nos encourage todo el mundo que vive en San Nicolas a visitar San Nicolas para poder vir junto para ayudarnos a ser limpio. And that's the next project that we have, a community-wide cleanup effort para San Nicolas.